Meghalaya Post.news. Meghalaya Weightlifting Association kawina kakanhuan ranar jong kajala ling baka kerwo na Presiden Ba Donald Rambay hakajing don rekalang uskutri ba bats kem basaymon kila pentip baka kanhuan jongki kan penlong ya kalempung ya kom ranar kabla tip kem ke second Asmita Weightlifting League arajara pun riu na kabentaki kun samlakan thai jong kajala Meghalaya haba crunch kila patai kubor Ba Donald Rambay kum Presiden la pentip benagalyang ke Federation jong kari kala patai ka Meghalaya Weightlifting Association bakan penlong ya ka Asmita Weightlifting League kabaar Hariboy District kum takum ka Association Kelarai bakan penlong ya gani kelempung ranar haka arpau tarik kulalingkon ar hajar arpun riau hanungpo ahmadan basketball kabahap hakadong sajer susu ula pentim baya kajing sedang bantawi kikilu jong kinoi lekai kan sedang bench na duko Porsche po baji menstem kumta ka Association ka kerpat ikinawani sementa bakin poiswa kapor na mungkin yo ban sedang ya kajing lekai hakapor kababiang uba Donald Rambay ula pentip ru bakani kelempung ranar jong ka Asmita kan dei betang na kabentaki kan thai bat ka Association ka khot ya wer ya barok ki thai ranar ki bana po kajala Meghalaya lani kinu thei ki bakwa bani lekai kani kajing lekai kila banwan hak arpau tarik kulalingkon hanungpo shwa kashpo baji menstem oleh tu ru kajing penlong ya kani kelempung kadairu kumsi menta bansai ki thera nar ki bakan sai tam banyo isi menta haki lempung baper ki ban salong sabar ke jela jongi te menta kasni ngi don angne apo longpo kum ka wei ke jing petip ka khubor bangin ai ka long ba ka naka India Federation kala pha ngi ban le ka Asmita game ka ba second apo Hariboy District apo nongpo ka masalang badan sajar te kane nga petip ye gi khna khnthai khamdam kane ka Asmita ka ditang nam ta gi khna khnthai manila kai ba ka central government kala focus ba ya ka chingil kai weightlifting ki khnthai namar ba ka Olympic ba ka World Championship la job daga berbai chanu te kane ka longwi ka lat ya ki player apo Meghalaya khamtam gi khnthai ba kinwan simenta kane kum ka ja chingil kai ban pinyo simenta haka Asmita League kamanlong hapo arpur tarik hapo manan sajara nongpo te hakane kasni bakinwan nila karpat baki player na ke district naki snong bakinwan nila kai sementa nama kane ka jingil kai kalong ba direct nin page ikar komela kai lakin ang coach ngada nang na po Asam ibapin ni kai hapo nongpo te ibalong experience by coach bagi national player kladan ba job ba hakajing training jing ini hapo sapo gohati te hapo balong hagawa nang yok medal haka national po Asam lembaga jingikai jang ini coach na po Asam te ngi kerman ba kinu simenta ki khna angne bangin yok kambun ki khna khntai kamba pitep ne ubnai ba khatwei bang chuan simenta ka Asmita League jong east zone hapo Kolkata ngi yok medal bronze medalist na po Meghalaya nga kerpat ba pinsim khia ba kene jingila kai kadang long ka ba sedang anodu ajar pulai lembaga jingirap jong government kabas penbiang nadong sedang yangi ban penila kai ni ki game te kane ka Asmita kalong ka wei ka ba kila separate habor wei ka India kila ai ka game hakawe ka district hawe ka state lightly ki game te ngi yo athlete ngi long ka dan bak bangi yo ban pediang ni kane ka Asmita game kane ka jingil kai kalong ka ba concern ba pin wan simenta namar ba ngin select ikene bar kini le kai ko menta banai banwan haka sitarik ke arung ki kan khaina po Meghalaya kini simenta ya ka state champion national game ka manlang hapo UP Ahmedabad te kini ke arung ini senat manga ku coach bat secretary ban iskanan sapo UP te ngi kerman ba kajing ila ka jungi ngilang stang nang jan re ilong simenta kila long kham sakmat hadu bangila yo simenta hapo ka national lamba kajing ai training do jong ka company kebetulan hapo selong te tanggani ki kentien nga ikublai ya phi ki pajba ba pinwan sakilang hakade kasni apotorek ba kin sadon kinang ila kai banana woro wai ka rika khasi tanggani kublai subon Meghalaya Post.news.